Ri batsela Mafhungo SABC ubva pano Glen Park Johannesburg 2. Mafhungo mahulwane nga chino tshifhinga kea. Komishini ya Madlanga ibvela phanḓa na u thetshelesa vhuṱanzi ha muhulwane wa IDEC Advocate Vho Andrea Johnson. You've changed two things about my life. One is that I will walk around the streets of Pretoria. Mosadi wako mbuzi will be around the corner everywhere I go. But also, Dini! Hofarwa mushumo wa u elelwa mutambi wa matambi ya televishini na theatre Vho Seputla Sebogodi. Against this backdrop, the committee decided to keep the policy rate unchanged at 7%. Va Reserve Bank avangushandukisani nga pfuma. My period within CAF and within football, not just in the continent, but also as Vice President of FIFA, will come to an end shortly. Bo Petrus Mtsepe bari abana dzangalelo la u vhuyelela u vha president wa CAF kana u vha president wa FIFA. Ndi madekwana ri batsela mafhungo pano kha SABC 2, SABC Plus na kha lehaye kha rive rothe. Tshifhinga tsha muhulwane wa khethekanyo ya u lwa na vhutshinyi ya IDEC Advocate Vho Andrea Johnson sa ṱhanzi phanḓa komishini ya tsedzuluso ya Madlanga tsho sia vha songo kona u ḓiṱanzwa dzina ḽavho zwavhuḓi. Ava Vho Johnson vhane vha khou vhudziseswa nga mavharivhari a IDEC na mashumele ayo nga fhasi ha vhurangaphanḓa havho ho vha na zwinzhi zwe vha tenda, huṅwe vhuṱanzi havho ha liyana na mbuno dzine dza vha hone khathihi na zwi kwamaho u phumuliwa ha miṅwe milandu ya zwa vhutshinyi nga tshiimiswa itsho tsha IDEC. The impression you are creating here is that it is Adams who came to IDEC and this thing landed on IDEC's desk, when in fact yesterday we agreed that based on the minister's letter, or rather the letter from the minister's office, it is IDEC that reached out to Mr. Adams. So which is which now? Because here it's Mr. Adams who's coming to IDEC, but yesterday you were quite clear that it's the minister who came to IDEC. The letter from the minister was not helpful. You then instructed Perumal to reach out to Adams, and that's how the Section 27 affidavit came about. It appears to me, and perhaps I'm looking at it wrong, that IDEC used the mechanics of Section 2813 to conduct a full-blown investigation, which would render it wholly unauthorized, and then to post facto grant the authorization on the 30th of May, which opened the way for applying for arrest warrants and actually arresting them. So no investigation was conducted after the 30th of May. I would have to go further than to withdraw. I would have to apologize that that statement was made. Ramilayo Advocate Vho Annelien van die Heewe bane bakhoimelela muhwelelwa kha milandu mihulu ya vhutshinyi Vho Vosmuzi Cat Matlala bakhoitela khaedu vhuṱanzi ha ṱhanzi Vho Bethwell Cele malugana zwine hapfi vha khwamba vhuṱanzi vhusafani vhune ha kwama u thuntshiwa zwigidi kha tshiwo tsha u ṱoḓa vhulaha ramabindu wa Mpumalanga Vho Joe Ferrari Spanyoni fhethu ha u dzula vhathu ha Centurion Golf Estate nga ṅwedzi wa Ṱhangule miṅwaha mina yo fhelaho. Vho Matlala khathihi na vhaṅwe vhahwelelwa ngabo vhana vha khou hweswa milandu ya u luka zwikwekwe zwa u ṱoḓa vhulaha mufuno wavho wa kale Vho Tebogo Thobejane, mubveledzi wa muzika CNK Mokobong ane a ḓivhea vhukuma nga dzina la DJ Fetis khathihi na vhone Vho Sibanyoni. What you say here is, after you took cover, you now heard bullets coming towards you, correct? Manje ke mangabe sizobuka exhibit A nalokho because kade liqoqa ukufunda kona utheke wena emva ukuthi ke soqashile yilapho uzwe khona qhuma izibhaqa. No. So please look at paragraph 6. I'm going to read it to you
I took cover from the concrete stoop that was in front of me and I returned shooting towards her. I could hear that some of the bullets was coming towards me from the suspect. Correct. Besizobuka la ku paragraph 6 uthi ke mina ngiye ngaqasha kuvela ku isitubulesana se concrete bekade sikhona ngaphambi kwami ngase ke ngibuyela ngijubula nakubo abasolwa bekade ngizwa inhlamvu ukuthi siyeza ngakumina zivela kubasolwa. Yabona ke le inkinga yalomuntu ekade type it's not my problem. See here it's the typist problem. It's not my problem. She said there's no reason for the police to write something in your statement that you didn't tell them. Because they would know that that would constitute defeating the ends of justice. What is in here? You already yesterday said is what you told the police. Yabona mnumzana akufanelanga ukuthi ke amaphoyisa afake ku statement into angazange wena uyisho ngoba bayazi ukuthi uma ngabe benza kanjalo kusho ukuthi bona bazabe futhi bezama ukubalekela ingalo yomthetho. Minister Muhasho wa Bushaka na Mashango bo Ronald Lamula ba ri lino shango la Africa Tshipembe na shango la Germany o tendelana uri a ḓo khwaṱhisa nyambedzano dza zwa politiki khathihi na tshumisano vho Lamula vho amba izwi nga murahu ha u swiyelela mushumisani ngavho vha shango la Germany Dokotela vho Johan Wadepoel u itela nyambedzano dza tshiofisi ngei ḓoroboni ya Pretoria. Aba vhavhili vho ita na u ambedzana nga mafhungo mahulwane ane a khou bvelela ḽifhasini ane a katela nndwa dza ngei Ukraine mavhaḓuvha kati khathihi na mafhungo a zwa mulalo na tsireledzo dzhangoni la Afrika. Vho Wadepoel vha ri shango la Germany ḽo ḓiimisela u khwaṱhisa vhushaka haḽo na ḽino shango. Beyond our bilateral agenda, we exchange views on the major international questions of the moment. The pursuit for peace and stability in our own continent, including in the Eastern Democratic Republic of Congo, the war in Ukraine, and the situation in the Middle East. On the Middle East, I reaffirm South Africa's consistent and principled position. We remain gravely concerned about the humanitarian situation in Gaza. We call for the full implementation of the ceasefire, for unimpeded humanitarian access, and for a credible political process leading to a two-state solution with a viable Palestinian state existing alongside Israel. Because for more than 4 years, Ukrainians have indeed not been living in peace and freedom. We stand firmly with the people in Ukraine who are longing and fighting for peace and freedom. So it is good news that at the EU we agreed on the 21st package of sanctions, which, like all of the other packages, has only one goal: to reduce Russia's ability to finance its war, so that they finally realize that the time has come to end this war and to engage in serious negotiations without preconditions. Mutambi wa matambya vo Seputla Sebogodi vo talushedziwa sa muhaga wa matambya we ave na vukoni vunji. Vo Sebogodi vo rovha vhege yo fhelaho nga Ḽavhuraru nga murahu vhulwadze ha swigiri. Ava vo Sebogodi vha na miṅwaha ya 43 vha ḓivheswa nga dzina ḽa vho Kenneth Mashava kha ḽitambya ḽa bvumo ḽa television ḽa SABC 1 ḽa Generations. Nga nnḓa izwo ava vo Sebogodi vo wanaho na pfufho nnzhi dza matambya vo ita na u tamba kha matambya wa televishini ane anga Stockfell, Yizo Yizo, Soul City, khathihi na Vhuphilo ke Simpheho. Mushumo wa u vhaelelwa wo farelwa State Theatre ḓoroboni ya Pretoria. Namsofara mushumo wa tshumbudzo wa u elwa ḽizhakanḓila kha nḓowetshumo ya zwa matambya vho Seputla Sebogodi fhala State Theatre ḓoroboni ya Pretoria. Khonani ye vhaaluwa na vho Sebogodi vho lulutheola vho vha ṱalusa sa muhaga a ri na vhukoni ho yaho nga u fhambana. He was a man of many gifts, many talents. He was a dancer, he was a musician, he recorded a gospel also. He was a script writer. During his last days, he was performing in Grahamstown. Not long ago, 2 weeks ago, he was doing a show in Grahamstown called Black Moon. It was a three-hander starring Jerry Pele, Sankubukabo, popularly known as Advocate Bupabe of Skim Sam. So they were doing that show in Grahamstown. Katleho Danke we a shuma na vo Sebogodi kha ḽitambya ḽa bvumo ḽa SABC 1 Generations. Urukuliwa u shela vho mulenzhe kha vhutshilo hawe. You will be sorely missed. But I guess I will always remember you
unfortunately and fortunately, you've changed two things about my life. One is that I will walk around the streets of Pretoria. Mosadi wako mubudzi will be around the corner everywhere I go. But also, Dini! That will be my name forever. Thank you, Charlie. Vamuta vari vakoliwa mudzimu kha u va hadzima vo Sebogodi. To the Sebogodi family, modimo na re kadimile ebile o gotlile a tsaya gape re ne re sa nagane go ka tsatsi le leng would be here re bua so ka papa ra leboga for gracing us with this champ. Mushumo wa tshumbudzo wavhili wa vo Sebogodi u ḓo farelwa ngei holoni ya Jack Bottles ḓoroboni ya Polokwane matshelo nga ḽavhutanu une mushumo wa mbulungo wa ḓo farelwa henefho holoni mba matshelo nga mugivhela. Vhathu vhana vho lovha khomboni ya thekhisi mbili na lilori badani ya N4 vhukati ha Mbombela na Ngodwana vunḓuni ḽa Mpumalanga. Mivhigo wa khou amba uri iṅwe thekhisi nthihi kha idzo mbili khathihi na lilori zwo vha zwi tshi khou enda u bva ḓoroboni ya Johannesburg u livha Mozambique. U bva hone lilori lo mbo ḓi thula tshigariki tshe tsha vha tsho waliwa nga thekhisi iyo. Mureili wa lilori lo o mbo ḓi xelelwa nga ndango a fhedza bva nnḓa ha bada. Thekhisi ya vhuvhili yo mbo ḓi ḓa ya thula lilori lo le la vha ḽi bada ya fhedza ya duga mulilo. Khombo shushaho badani khulwane N4 fhaḽa Mpumalanga. Khombo iyi yo dzhia vhutshilo ha vhathu vhana. U ya nga ṱhanzi yo ponyaho nga lubulu lwa ṋeleṱe we muthu uyo a vho ṋamela thekhisi ya u ranga ya vha tshipiḓa tsha khombo iyo. Iṅwe thekhisi yo thula ṱiraka ya fhedza ya gavha mulilo. Esibuya ngale eJoburg siya eMaputo. We were traveling from Joburg to Maputo when the accident happened. The truck was coming from behind us and it crashed into our trailer. That caused our taxi to spin on the road, but our driver tried to control it until it stopped on the side of the road. The other taxi crashed into the truck and caught fire. We realized that it means we are alive now because we are here. Va muhasho wa tsireledzo ya lushaka fa vunḓuni ḽa Mpumalanga vha ri ṱhoḓisiso dzi kati malugana na khombo iyo. Zwi ḓa khori tshivhangi tshayo ndi tshini. Early this morning around 4 a.m., one truck was involved with two minibuses. One of the minibuses was traveling from the direction of Mbombela, while the truck was traveling from Johannesburg towards also Mbombela. Here, 4 people lost their lives. 3 of the deceased were occupants in one of the minibus taxis that caught fire, while the 4th person's body was found on the road. It is not clear from which vehicle he was coming from, but they are suspecting that he could have been flung out of the involved minibus taxis when the crash occurred. Vareili vo tsivhudzwa u reila nga vhuronwane musi wa tshi fhira afho he khombo ya bvelela hone. Matinaha vha songo ya ṱutshela kule ri a vhuya hu si kale. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza fhano kha SABC 2, SABC Plus na kha Ḽihaye kha ri bvele phanḓa. Ṱhahelelo ya themamveledziso khathihi na khaedu khulwane dza u salela murahu kha maitele a musalauno a digithala zwi pfi zwi khou salelisa murahu mveledziso vhuponi ha mahayani. Izwi ndi u ya nga vhaṅwe mahosi vunḓuni ḽa Limpopo. Avha mahosi vho amba izwi tshifhingani tsha khuvhangano ya mahosi na muvhuso ḓoroboni ya Polokwane. Iyi khuvhangano ndi ya u tandulula khaedu dza tshumelo dza digithala vhuponi ha mahayani. Mafhungo wa SABC Sebogodi u ri ḓisela muvhigo. Ndi zwone conference vha khou vhona afha murahu hashu ndi conference ine yo dzudzanyiwa nga vha muhasho wa zwa mavhusele a sialala na vhaṅwe vhafaramikovhe vha tshi khou lavhelesa mafhungo manzhi ane a vha khaedu vhukati ha mahosi na vhaṅwe vhafaramikovhe kana na vhaṅwe vha maanḓala nga u tou fana na muvhuso na mimasipala. Hone mafhungo malwane aḽa mafhungo ane wa wana mahosi vhone vha na maanḓa khamusi a u nga tshia zwitentsi na u nga ṋetshedza mavu ngenovho na vha masipala vha na
pfanelo eneyo lwa mulayo hune ha sala tamusi huna dziphambano hanefha na khuḓano ndi zwone zwine heyi conference ya khou dzulela uri i lavhelesa haya mafhungo uri vha nga kona hani u ya dzudzanya ri a zwiḓivha zwa uri zwiṅwe zwine zwa dina ndi musi khamusi kha lushaka lonolo kana kha mavu aneo hu na zwiko zwa minerala hune wa wana uri muvhuso na vha muvhundu wonoyo une wa vha na zwiko zwa minerala fhasi ya mavu vha khou fhambana ndi zwithu zwena zwone zwi khou lavhelesiwa zwi khou dzudzanyiwa honeha ḽiṅwe fhungo ḽine ḽa khou lavhelesiwa ndi ḽia fhungo ḽa thekhinolodzhi ndi ḽia fhungo ḽa saintsi ndi ḽia fhungo ḽa mvelaphanḓa musi ro lavhelesa hafhanoni hone ra wana uri hafhanoni mahayani ho salela vhukuma ngeno zwitshavha zwa dzi ḓoroboni ri tshi khou amba dzi ḓoroboni ri tshi khou amba kha zwikolobulasi vha kule nga maanḓa hu na vhupo vhunzhi mona na vunḓu ḽa Limpopo ri tshi khou amba nga maanḓa haningei Vhembe ri khou amba Mupani ri tshi khou amba Sekhukhune hune vha wana uri musi vha tshi tshimbila hone a huna na network na luthihi hune musi vha tshi khou tshimbila hone a vha koni u davhidzana na vhaṅwe vhathu musi vha khou tshimbila hone kana musi vha khou dzula hone a vha koni u fonela tshumelo ya shishi u tou fana dzi ambulense u tou fana mapholisa musi vho dzheneliwa ṱhamusi nga zwiito zwa vhutshinyi honeha ndi zwithu zwine zwi khou tou ambiwa zwinoni uri muvhuso u dzhena hani uri u ḓo thusa uri heḽi ḽivhaka ḽi lapfho ngora ḽi ḓe ḽi dzudzanyee ndi zwine mahosi vha khou ḓa na vhupfhiwa havho ndi zwine vha muvhuso vha khou ḓa na vhupfhiwa havho uri hu kone u wanala thandululo ngauri heyi ndi thaidzo ine yo vha hone u bva hanengei nga ṅwaha wa 1994 musi muvhuso wa demokirasi u tshi dzhena fhedzi nga u tou ralo ndi zwine zwa khou itea hafhanoni u bva hafhanoni Polokwane nṋe ndi funa Lutendo Bobodi ri dovha hafhu ra ṱangana tshifhingani tshiḓaho. Vha Yunivesithi ya Venda vunḓuni ḽa Limpopo vha ri tsedzuluso kha mavharivhari a zwiito zwa vhuyaḓa ane a khou ṱumanywa na vhaofisiri vhahulwane vhavhili vha yunivesithi dzi ḓo khunyeledzwa hu si kale. Khoro ya Yunivesithi ya Venda yo imisa u shuma ṱhoho ya yunivesithi vhane vha dokotela vho Bernard Ntambeleni khathihi na muhulwane wa mashumele vho Lonwabo Botwe Krazia. Izwi zwi khou tevhela mavharivhari ane a kwama u sa shumiswa zwavhuḓi ha masheleni a rannda dza dzimiḽioni a vho tetshelwa thandela dza u fhaṱa henefho Yunivesithi ya Venda. The University of Venda Council at its meeting held on the 16th of July 2026 took a decision to place the University Vice Chancellor and Principal and the Chief Operating Officer on precautionary suspension pending investigations following the receipt of allegations through an anonymous letter that was shared with the University of Venda Council. And Council would like to ensure that this process is concluded within a very short space of time. I forwarded the allegations to the university management to deal with them at that time, and nothing happened. The minister also came, the higher portfolio committee also came last year in 2025. In that sitting, I also raised that there were issues that were brought to my office, which were sent to the university management to deal with, and nothing has happened. Zwa zwino ri batsira mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo shaya nungo musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 16 rand 73 cents, pondo ndi 22 rand 26 cents, euro yone ndi 19 rand 1 cent, pula ndi 1 rand 15 cents. Mikovhe khala JSE ifhasi. Musi kovela phanḓa kha zwibveledzwa musuku ndi $4,057, platinum ndi $1,597, oil songo kunakiswaho ndi $1,061 nga fagi. Musi ri khou bvela phanḓa vha Reserve Bank vho dzhia tsheo ya u litshanya nga pfuma dzo ralo kha phesenthe dza sumbe. Against this backdrop, the committee decided to keep the policy rate unchanged at 7%. 4 members preferred a hold, while 2 favored an increase of 25 basis points. The committee agreed that the outlook is uncertain, and with the rate increase at our previous meeting, the policy stance is appropriate for now, with rates somewhat
restrictive. President wa dzangano la bola pano jangoni la Afrika kana CAF bo Patrice Motsepe bakuita khwelelo ya uri hube na chumisano ya budi bukata dzangano lilanga bola pano Afrika Tshipembe la SAFA katina ligi ya PSL bo Motsepe ebani bakushuma chikana chabo chabubili sa president wa dzangano la CAF bari abana dzangalelo la ushuma chimwe chikala chaburaru sa president wa CAF kana ba president wa FIFA. Vo Patrice Motsepe be bathomo ranga phanda dzangano la bola pano jangoni la Afrika la CAF nga ṅwaha 2020 vo kono takura dzangano ili bale ya fhethu wa vhudi heva wana dzangano ili lo dzula nṱha a tshikolodo tshihulwane zwa sia vha tshi shuma lwe dzangano ili la kono ita mbuyelo la masheleni ya randa dza milioni dza dana na 50 musi zwo ralo vha ri musi tshifhinga tshavho tshi tshi swika vha ḓo ṱutshela icho tshidulo. My period within CAF and within football, not just in the continent, but also as Vice President of FIFA, will come to an end shortly because, you know, I've made my humble contribution and have had enormous support from the leadership on the continent and the leadership worldwide. And the objective was to make sure that all of us working together. Ngafasi ya frangapanda bo Motsepe dzangano la CAF lo kono vumba vhukonani na dzangano la FIFA na president wo Gianni Infantino zoraro zisia bo Motsepe ve chanda cha korombosi ya dzangano la bola ya lifasi zoraro bari abana dzangalelo la uba president wa FIFA. Huge enormous contribution that FIFA does, but I have no desire or ambition to be president of FIFA. Vo Patrice Motsepe vari khauve na vudziki na ushumisana kha dzangano la bola pano Afrika Tshipembe. Bafana has enormous potential. South Africa has enormous potential. We have to make sure that there's unity within SAFA and there's greater cooperation between the PSL and SAFA and unity at that level as well. Vo Motsepe bakhoravero general mutambo wo vula wa WAFCON nge Rabat Morocco ngasonda. Ubva kha nne mkolo wa matsila ndiri madekwana abe abudi gomba la mdau liko tebela na mucho. Ndi matekwana karimbutira beresa nyimero ya mocho ya matekwana anamusi matekwana anokubonera rubondo ra murotoko rularo chikosenda pala pendera shango ya pupatova kotoba hapo rabona mashota zikati akonako anakophela phela matekwana anamusi pala fundunda pala Cape Town musicherera ngakomshangona ewa ukubonera mimuina ko ubutsura ngabuhari atsina hayani Limpopo na hona ewa kubonera mimuya kile dimi amanda pezi ahuna mvura ini ya kubikwa karimbutira beresa machero hone litocha limanga chibumbe yote nyimero ya mocho ya machire kutoba hafu ya somoka katuvua hafu na makoro otipao ya doba hafu ya pera pezi ya simbura nitofike ya hobo kutoba hafu rabona ayo wanga katuvua na makoro pezi ya tobarangana pezi ya ahuna mbura ini ya kubiko pezi ya rikoba tsibuzo uri machero lichisha kaba jerenjera ayo mocho ula wa mimuya ina dojiku futuranga buhari nila mimuya ina de anzrusia huna makabero karimbo dilimona raba sezi temperature za matikwa na anamosi rido tomanga bundu lashu langeno khautu miro kubikero honi mocho abudi bukuma ngeno doroboni ya Johannesburg tsina zi temperature ndidza kuti bukumu na pala Pretoria sanzir komanza konya so chika pala ka 23 ngeno Johannesburg tsina ndi muchwa budi pala Vereeniging hona air komana zi temperature za budi bukumu kari budi sa hayani hundune la Limpopo rotome pala Musina hona na hona rakobona muchwa budi wa Buria uchikobiko matukana na musi 26
skiani ndi 25 phala vuro hona aiwa dzi konye dzi temperature swika phala ka 25 Pulukwani na phala liphala hona aiwa ndi mutsho vhuḓi vhukuma wo kubikwa madekwana na musi khathihi na matshelo musi ri tshi avundu na Mpumalanga na hona ri khou vhona mutsho khola wa uno kubikwa phala Sikhukhuza ndi wa vhuḓi vhukuma fhedzi ha u khou vhona ri tshi rothola madekwana na musi phala Standard na phala Secunda emalahleni hone na hone ndi mutsho wa vhuria une wa kubikwa atsina a KwaZulu Natal ye ra vhona hone mimuya ile na tshi khou nyaka u vhudzula fhedzi ri khou vhona mutsho wa vhuḓi wa vhuria une wa kubikwa madekwana na musi khathihi na matshelo musi ri tshi phala Eastern Cape na hone ri khou vhona aiwa mutsho wa phepho u khou bikwa na musi phala Mthatha Conse Makhanda na phala Malitswayi atsina nquba dzi ḓo gonya dzi temperature swika phala ka 15 ra dovha hafhu ra vhona mutsho wa phepho phala vunḓuni la Western Cape phala Beaufort West atsina phala George khathina phala Moselby songo hangwa huna mashota sikathi ana khou phela madekwana na musi khathina matshelo mutsho wa phepho khou bikwa hafhu phala Devhula Kapa samsi ri khou vhona ndi Gumba phala Uppington atsina Kuruman hone ri khou vhona mutsho wa phepho na hone u tshi khou bikwa kha ri mbo ḓi ya phala Free State no ra khou vhona wa phepho yo ambarela vhukuma phala Bloemfontein atsina phala Welkom atsina musi ri tshi ya phala kha vunḓu la phala North West ri khou vhona madekwana na musi aiwa mutsho wa vhuḓi vhukuma fhedzi khou vhona u tshi khou rothola vhukuma phala ḓoroboni ya Klerksdorp atsina na phala Mahikeng Tosca hone na phala Vryburg ndi phepho fhedzi ine ya khou bikwa madekwana na musi khathihi na matshelo helino ndi komba kha vhe madekwana vhuḓi